Ebusunya kamya ese NPP osono kokroku amayoko no mu no omoto amabayina da ediwie ye no ensem a ebobo efirichire eba no ensem a no odin papa na ensem na no ohye wodwen ho a wonte ase sanse obia ma no ho so na wo ka de ope obia pagya no ho na wo ka de ope ewo NPP osono kokroku amayoko no mu empo empenifo omo na nkasa kamya ese ebi mu abemu ebu ni nada ene se yenkɔ na ma bɛfo mfidie no so enkohwe de ekoso ewo ho a yewura Gabby okyerede ako a ono no wodi NPP amayoko no mu akotene pa wono nso wo kyerɛ se wo twe ne ho efri NPP mu kyerɛ se wo gya local politics sa na okyerɛye no ntino NPP for kamya se omo enyi omo ankasa ne omo aye no enyoma papa no omo enda ne di ema amanfo enhwɛ na aka ntokwa no omo kontino wo free NPP amayoko no mu eno na oman channel yewura Ken Agyapong the channel baako opinion no wodi dwumadi ho wofa Amofa ono abetu to be ede amane yewura okyere daako ena wotre se yewura okyere daako no ono ankase wo pekwan bi so ena afa na wojai NPP anas we free NPP mu mo fa mefa se omonyo maye no mo mfa omonyo papa emfa enkyere ya enam so ma ende watoto bi ede amane yewura okyere daako papa ya bekwa akotie eno ede aba na so mesra o subscribe to YouTube channel OhenebaMedia TV. Like na fi sign share mame. Dear assign eto so Yera John Dramani Mahama Ghana man penny dada. Ono so eden nsem ya be tu dwa no what said. After so omo NDC for omo to omo both presidential primaries ni parliamentarians primaries no. Omo eto edi wie ye no. Omo de no omo ntem adwo papa somdwie eda so ewo omo ntem nanso no NPP for no omutu ye no ho se ejebi edem gidigidi a we man ho so a mekodwane party we man ho so a meko independent na ade eno ntino wo kire se NPP for no mo hwe na se omo bemobu a de opeso obe join ni omo NDC for no omo baas na kakakra na ayama eno ntino de obeba no ontumrika no ombra na omo ebe gina so dwemu ni asopemu yenkohwe sa video na se enkotie sansem no emfamra. I have retired from domestic politics. He said, I get somehow frustrated by the narratives. And the big disappointment I have is with the governing New Patriotic Party itself. It is the lack of recognition of the work that they have done. For me, it's a major disappointment. Unquote. Guess who? I see. Gabby Asaro Chiridako. Abana, what's he say? Or say Ghana politics in Mudi, Ghana man, some dear, or pension. Nadintia. Na Adia, Odihu Yam, say MPP, a buying what is shown. Or Mwankasa, a Juma, or Mankasa, no more recognize and as for moon. Or Manfu, or man for so who are Juma. Quay say, or man for a buying yashi. Exactly. Name more hair Juma buying. But Ansana. He said Gabby also expressed his disappointment with the inability of the MPP to effectively communicate its achievement in recent years. Now Gabby no communicator. Is he not a member of the New Patriotic Party? Can't he on a strategy to help the party say be communicate? Gabby is a smart guy. He's being smart to leave politics or my NTS because we are communicator before say MPP be babem now Befi have a communicator me my host you know severally now Befi have be communicate they don't come and tell us say oh yeah say MPP team communicate strategy be na there now their mom no manfa can also can home you are just being smart and nice to walk away and what your politics in the my head I say honorable analysis non way and you move to be a channel. Good morning to you, Gabby. I was just saying, I have a full activities out there. You're not so pepe. 18 year old no. Or they are saying to you and the 2 hours as a radio. Ain't you know, Mestre MMDCs no say project in the Okata when you crowd so who be a biawo, the entire ache, the entire contractor woman in a din, Mekai Minia Alaji, time and old lady and the appear could be campaign, Ewa Santia Chemno. I can tell you, no already
abon na yede to aba no te se Quran onim polling station bia obi ani ne fie ne number o ka obeka number no e de akere eno na ekere se ye de adwuma ahye wonsa se ye that time na mu oden Apia Kubi was able to win because of the campaign manager MMDC is ye de adwuma ahye wonsa enye sika na mo anya no nko na mo de kwa akotena fie se wo fin se wa me a na watwe ho se de Gabby twe ne ho na ewo mo obi obeba ba ye adwuma no aba ba ye mesrem a because ba bia ye duro no e ni bresem so ho enti no we MMDC a project na wo se wo nsa no wo bo nsa no anu akai se we wo ha wo bo nsa no anu akai se we wo ha se be ya se o manfo ni hia no opportunity bia ye be ko ye nim ye be to ye nsa frɛ mo mpempi ye frɛ wa no no align ade no nyina app na wa sign the NDC for there ye be to ye no e de atoto ho within 8 years na inform public na no matumi atake decision kwa wa de Mahama you know mama the voice now okay emfa we se ebusua e wo ho na akonya beto a obi atimi kopribi ni epriria na ye nyina ya sa abomu ni aye ebusua baako ni etimi ahwe oman no ya no pay me be fruit stage minia akwabnado for on Nigeria me benkum ha minia kojobonsu on Nigeria me nifa ye ba ye nyina ye peja ye nsem e ma mu hu se ya ye de ya ye baako na elections are regional regional executives election are constituency executives election are parliamentary candidates reconciliation committee call round pama chairman na yenye bakubium obi so say menkwa me de say man patamia party na enye yie say man be so me sa say man be papa me nine someone be papa 77 metwa party na enye yie Agradaa mo president John Mahama no Jesus then akobo Jesus dia akobata we ho abi o misi minister nene me ba reconciliation committee call round pama chow say obia enjemu nanka na yenye bakubiom obi so say menkwa me de say man patamia party na enye yie say man be so me sa say man be papa me nine say man be papa 77 metwa minister nene yo mama this is funny be bo fu say wo mama papa ne to abba on air Karima mpani we dey wan kasa say o kan you abna wan tiana Amofa ye mensis to go be kwa gina international platforms so akoyira the papers wa peja na beti obedi mampani krom ha wo ya na wo ka say keteke na tuo no eno a on air me moti ho e bia me yi ho na free na ana me fa ho nka ho na enye complete say man patamia party na enye yie say man be so me sa say man be papa me nine say man be papa 77 metwa party na enye yie na me ka che say nipa no say NDC keteke no atuo NDC keteke no atu and I'm going so one day time I'm the froa keteke na be de ebe kwejao ara keteke fun say de ebeja kwem ara de so no ni ano be kan say ne ka kire ne say o ka say bi na say nya papa na de service bi e de ni mo ngai e di service no no akeka e wan kan be de ko betumi aka ne say o ebi mo ho no mo say me krokro wo mo o na agwo kire ne say de won ka no ansa no ma ba no the high spirit ni mu o ni mood mu campaign mu asa ni nipa na trend futuro mu na futuro abono na abono to ana anga obekwa akogina be foforo tie we so otumfo die okoka yi yo Mahama na yehu se Ashanti Gold sika koko a omutu efiase no na kofom na yehu se Ashanti Gold sika
sika koko a omutu efi ase no na kofom we say ohwe mining companies libya Ashanti Gold eba Ghana mu eja omokra na gold omutu efi from no abetwa obwase de no ho nti omankasa eba me ho 2014 at the amended program of mining operations in Obwase Ebreme se aban edene sato so na yama omukwan bebi omutu gold efri no apem enti gise omunya enfide foforo na nhihye foforo asa no mutimi awura asase no mu biom akọ ne echensa enti se yede yensa beto so a ene anka omode sa sikana ehia se omode be egu sa mine no mu ene companies bia ombetimi omuna ewonimde omutimi kọ asase mu sa ekoyi sika kokko omode sa companies ni na beba nana mampopo miti and one is my friend, the Minister of Lands and Natural Resources, Monsieur Onfan Satoso, and the Editoso. And no, and no more the shares here, and near friend ODD, Ubwasi Deeps decline. Until FISA 2014, Ebepim Abra, you free Abaimu 2016. Now, say Ghpage no Omoyano, no more do a 60%, or more twaso. Now, you say Abaimbi Corner, Abaimbi Aba. Until 2016, a corporate abatono. Yendi kunim eni free so nti Ghpage ya shase no eno na aban ya ebaye Ghpage on be ye wo ha se omo launch Obwase Deeps decline omo beto aso nti sa ejuma no efi ya breso enso ekoba nipa bi etimo se Anglo Gold ebaye na ye mom kwan enyo mo ejuma ni ade nti aban foforo ebaye ansa na omo ejuma no ekoso enye no kre 107.1 suni ekoba nipa bitrim nipa ben ye de ne yete baabi ne ayenim ane se otumfo na obebo Ghana fo amane wo bra Anglo Gold san shase no se ne asie ni o na ne wo dem ni but we no wo se omanfo no ehunu e no da his excellency ase enti ekoba bi ni mutrim no hwan no trim a mi jina ha nei so omabanye wadama so eya rewo ne anije na yedanyame ase John say na wadama enne waso timi bi eni ahia ha John ni yesa hwe Obwase man ya egu ye kra John na ye hwese de be ye besa pagya ma na gina ho bio John na rewo ne say nipa nyina jetu mo se Obwase egu kra John na ye ne ho bibia enye ye John na so efie ben na ya se num ne me wo hwa Zom na brofu ne me na Eric Subonten ma base Zom na no mine no de adro no de jesi atutum Zom ne rekwa ya de befa so Zom na se che ne se Zom na ampa mine no ye na eboka Zom de atosu bi o ne galamse so asafa ho aka Zom edina ye no bia enye Zom edru baby me wo hwa na ye beka kire me se galamse fo ya kwa adanse shaft no kura hwa ma ha nyina flodo Zom me fra aban wo te so se me se mo ma sojafo nkoye ma me Zom e ka kire me se na enti me nkomma sojafo nkotututu wo hosa te South Africa 107.1 suni high Oman FM ahana sem no wo no otumfo se ofre aban na owo so se moma sojafo nkoye ma me sa bre no aban ben na owo so aban ben na owo so sa bre no reso enso ekoba nipa bi etimo se Anglo Gold eba ye na ye mom kwan enyo mo djuma ni ade nti aban foforo eba ye ansa na ombo djuma no ekoso enye no kre ka kire me say na enti me nkomma sojafo nkotututu wo hosa te South Africa Zom FM enti me manungu Zom edru baby wo mo se atum ye beto ama me $1 man yin na ye beto ama me $1 ye betutum de safo na breme Zom man shia me pa wo mo choso ye nyai Zom na me pa baba nyame tumi nti be ye Zom ana edru se ye Zom enti ameka sa reho ne enije no Zom
My drew baby, my friends, and a young child has in a big grand mam galamsey for no. Zoom. Now, woman on quay hope that the bear woman cop baby a mine no one. Zoom. For saying on the be a besai ye. Zoom. Nina ye, so na fe and ye. Zoom. Nina a Bertram and Yaman child there. Zoom. Free 2017. The entire makers and then you just say, O man penny kufado. And then men no Nigerian high ye be mine. Zoom. That's what buy ye and Nibra bear moi. Zoom. Naba na piaswa. Zoom. My parliament in the BBI, she say be a was here bia. Aya and ne Yanyaman ya and ne baby. Zoom. Ebusua ene egoti yura ofa Amofa ya no juma ewo yura Kennedy akompre ko Japan ni station ba ko agedin ba oman channel no na watutu bi ede amane openi Gabby ochireda ko wo chire na say so no ankasa no wo pe ne bebi akwa na so wo pe ne bibia ya mo fa mba emehye NPP oso no kokuruku ese omon yom no meyi na mum wankasa jai na wo pe so wo jai na wo njai so wakasa wo free local politics mu no na se wo pe enya NPP for kasatia eno no ebusua ne yekohwe baa no yewura John Dramani Mahama Ghana mampeni dada ono nso ne nsam no na wode atudua no wakyerɛ sɛ NPP for nsam hwɛ na unity anasa koroye no ye atete efiri mu nsraban mu a mommra na NDC ka no akaketu akatom ene bro na ayema na etu anesa mommra na mommɛ join omo na omo ene de winning team ebusua enkomodi me pa chawo nso wadwenkyerɛ pa ene sen subscribe to YouTube channel like na fe sign share mama video bebe to from no nso onsabetimi aka me din edi oduman ko be na Kofi abekosam ebeto me from konkon sign na Kofi na sign from Asante Gudi